Assalamu alaikum, hayırlı kiş kelgan cemaat, tatarlar, millətdaşlarımız. Biz bugünkü mitingni boshlab jiberamiz. 10 aprelda Davlat Dumasini Rossiya Federatsiyasining respublikalarında milliy tillarni ixtiyoriy o'qitish turida qonun proyektin tekshiruv protsessi boshlandi. Biz haligi qonunga qarshi ham shunga ko'ra birga jiyildikda so'z bugun mikrofon bugun oxirgi etaba irikli formatda bo'lar. Boshdan biz so'zni Fawziya apamiz Bayramovaga berga tilaymiz. Uni endi tanishtirib turmayman. Siz uni boringizda yaxshi bilasiz. Rahmatingiz Fawziya xonim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, kaderli milletteşlerim, din kardeşlerim, fikirdeşlerim, güreşteşlerim. Mine bu Kazan meydanları güreşinin türlü yılların bile. Bizim babalarımız biri de kullarına kılıç tutup suruşkanlar, güreşkenler, devlet için, Kazan Hanlığı için, Kazan için, dil için, millet için. Bizim ömürge güreşinin başka türlü şaraları turu kildi. Eğer siz hatırlasanız, 1991 yılın May ayında, isim May ayıydı. Biz Tataristan'ın devlet beysizliği için 20 kişi meydanlara çıkıp açlık ilan ettik. Ne şu günler, ne şu ay, 27 yıl elek. Bu vakitte Kazan'da bir Tatar mektebi var idi. Mektep internat, 2. gimnaziya hazır bir meçit işlep geleydi. Mercani meçiti. Eğer biz şu vakitlerde halkını uyatmadan bulsak, mine bugünkü facialı hali biz, Mariler, Utmurtlar hali, tilsizlik, mektepsizlik hali 27 yıl ilk bizim başımıza kelgen bulur idi. Şu vakitte halk uyandı, halkını uyatı için 20'ye yakın kişinin 14 gün boyu issi meydanlarda kibip yatığı gerek buldu. 25 bin Tatarının meydana çıkıp azatlık kışkırığı gerek buldu. Mine şuçunda uyanıp biz şu eyverlerini alıp kaldık. 91 yılғы açlık meydanı Tatarga minglegen Tatar mektebi açırga irik birdi. Tatarga minglegen meşit açırga mümkünlük birdi. Şu açlık meydanından soň konstitusiya kabul edildi. Hatırlasanız referandum uzduruldu. Diller turunda zakon kabul edildi. Biz barısında şu vakitte güreşip aldık. Siz aytırsiz biz alganbız eken nik biz onlarını yoğalttık soň deyip. Çünkü yetekçiler artık tınışlandılar. Rusya artık ersizlendi, yavuzlandı. Rusya imperiyası hem biz mine bugünkü halde kaldık. Eğer siz hatırlasanız elimin bir neçe yıl ilik etken idim. Front sızığı mektepler aşağı ötedi. Bu vakitte minanı aşağı bırak etkenmen. Mine hazır öte front sızığı. O vakitte eli bizim 6 saat Tatar dili var idi. Eli o vakitte mındı 2 saat korkunuşu yok idi. Mine biz bire bütün hukuklarımızı birip bileriz. 90 yılını biz güreşip algan mektepler yok indi. Yok cemaat. Ondan birisini etkende soňgu 10 yılda indi Tatarça okutulmadı da. Tatar diline Tatarça okutuldu. Humanitar institut yokka çıktı. Milli Üniversitesi bir yıl gazaplandıkta özümüzün hitapka ol yokka çıktı. Tatar dili fakültetleri bütünüsüyme, jurnalistik fakültetleri bütünüsü biren yokka çıktı. Mine hazır biz 2 saat için güreşeriz. Hatta 6 saatte yokka çıktı. Hazır güreş var miskin Tatar'ın 2 saati için. Mekteplerde 2 saat okuduğu için 7 milyonlu Tatar halkı dilenir bugünkü günde. Bundan da zor hurlukның, bundan da zor kimsitiliğinin, bundan da zor hukuksuzluğның buluğu mümkün tugel. Mine bizge eyteler başta yetekçilerinin yoldaşını eytemeli. Yetekçiler bir neçe yıl ilik eyte başladılar. Ailelerinizde Tatarça silersegi çul jite degen söz ırgıttılar. Buna halk da aşana yazdı. Ailede silerske jite bitti, halk da aşana yazdı. Yok cemaat, men sizge bit ibretli bir milletin misalını getirem. Mine şigen
kavmi. Kavim deyip aytам. Çigen kavmi üyde çigençe söyleşe. Ama lakin siz birer çigençe kitap kurgenliğiniz var mı? Birer çigen romanı, çigençe yazılgan roman, yaki şiir kurgen işitkenliğiniz var mı? Birer çigençe şu tarih kitabı okuganınız var mı? Yok. Niçin yok? Çünkü çigenin milli mektebi yok. Milli mektebi bulmağa çigen üyünde söyleşe. Ama lakin kitabı yok, edebiyatı yok, medeniyetli halk ağız icatı derecesindeki profesyonel medeniyet deyip aytıp bulmayı, tarihi yok. Mine bizni eğer biz şu ihtiyarıga, üdegine Tatarça söyleşuga rizalaşabız iken, bizni mine şu çigen kavminin yazmışı küte. Yetekçiler bunu anlamadılar başta. Mine ide söyleşigiz de ipitus varam kaytan ebi kide babayıkı. Jite dediler. Ama lakin bir güne ata ana da üzünün balasına 1000 yıllık Tatar edebiyatın biri olmayı. Ona mektep gerek. Biz 1000 yıllık mektebi bulgan millet. Biz kavim tügül. Biz 50 koçandan millet. Bizim medreselerimiz bul, bizim milli mekteplerimiz bulgan. Biraz şu milli mektepke hazır kurkınış canayı. Şulay ata ana 1000 yıllık tarihini de bir almayı, 1000 yıllık medeniyetini de bir almayı. Onun için sistemaga salıngan, 1000 yıllar boyu çarlangan mektep gerek. 1000 yıllar boyu yazılgan derslikler gerek. 1000 yıllar boyu örnek olgan okutuşular gerek. Bizim bir bırılıp kararga şu tarihimiz, ibret alırga şu zor şahıslarımız var. Onlar bizge onu şuşunday ağır yıllarda da, çukundırıv yıllarında da saklap kalganlar. Kara ormanlarda, sazlıklarda şu Tatar mektebin, Tatar milletin, Tatar dilin, Tatar edebiyetin, tarihin saklap kalganlar. Mine biz şu kurtuluş aslında hazır kalabız. Biz kavimge eğlendirge turabız. Biz yamadan tağ kuğuşuna kirige turabız. Tağ kuğuşuna kuğup bitirge tırışaları bizle şundan mükellep çıkıp, biz indi barmak bilen reçileşe turan kavimge eğlendirge turabız. Bunu bana kalsa yetekçiler anlayı başladı. Bu bir millet hatli milletli yuvaltı bula. Buna hazır halkın anlağı gerek cemaat. Eğer halk şunu anlayıken, Ermenistan'daki tübük bütün meydanlarga çıkayken bütün millet çıktı bir Ermenistan'da. Tunus yol bilen hakimiyetini olmaştırdılar millete karşı işlitirgan. Bilen millet uğramlarga çıkayken, biz mekteplerini, dillerini saklap kalabız. Hazır Rusya'da bütün milletler bizge karaptıra. Şuaşı, Mari'yi hatta yoza başladılar. Biz bir Tatar'dan küttük. Tatar bayrakçı bulur deyip küttük. Digen sözünü ettiler. Şuna göre kim nişik buldıra ala, halk bilen işlerge gerek. Ama lakin benim bilesmi in kurup kanım nerse. Biz hazır çıtırdatıp yavuştuk 2 saatte. Bir mi biz 2 saat devlet dili deyip. Bu 2 saatli bilesiz mi nişik bitire alalar. Devletinin üzüm bitirip. Eğer milli respublikalarını bitireler iken konstitusiyaga özgariş kırtıp, bizning devlet dili deyip tutunurluk aybiri bizde kalmayı. Milli respublikalar bilen birge devlet dili statusu yokka çığa. Mine tüzge kaldırdılar, alır ul zakonunu kabul ettiğine. Bularının başlarında birer mekri bulurga diyiş. Şu vakitte hatli nerse deyip özgertip koysalar milli respublikalar meselesinde. O vakitte zakon da gerek bulmayı. Milli respublika yok iken devlet dili bulmayı, devlet dili yok iken 2 saatte bulmayı degen söz. Ne işli biz? Kengeşirge gerek. Şu tünge hatli Minnixanov'ni, Şeymiyev'ni bizni çakırıp, meydanlarda aç şakkan millet balaların, millet kadınların, millet irlerin çakırıp, cemaat ne işli biz deyip sorağını bulmadı. Şehirlerden, Kıtaylardan kaytıp kirmiler. Kıtaylarga bize indi sobaklık kara jirlerin bireler, iktibar ettigiz. Şuşunda bizni çakırıp, yazıcılarını, artistlarını ayrım, inteligensi vakillerin, cemaat, bite biz bit, eytigiz, bir sözügiz ne deyip, sıravuşçu yok bizden. Biz üzümüz tıpırşınabız, biz üzümüz bergelenemiz, yıkılıp yüsekte meydanlarga çıkabız, kuraza deyip durmayız, etken sözün bari kurazada çıkıp kışkırıp bilmem deyip. Niçin kışkırmıysan, bana 91. yılını gelip sırav birdiler.
baba siz niçin maydanda aş çatasız deyip, siz aş kalmasın için min aş çatam dedim. Siz tilsiz kalmasın için min aş çatam dedim. Siz milletsiz kalmasın için min aş çatam dedim 27 yıl elek. Biz giderbiz bir zaman bu meydanlardan, bir kimde ömürlük tügel. Biz onları nerse bilen kaldırıp gideriz. Devletsiz kaldırıp gideriz mi Süyümbike kaldırıp gitken gibi. Münen nersege yürek ütkeyleni olar bit bizni korgayacak, olar bizni devletsiz kaldırdılar, tilsiz kaldırdılar, milletsiz kaldırdılar deyip. Şuna göre hali biz bayanışlı, mekteplen birge edebiyat bite, medeniyet bite, millet bizi bite. Allah'ım saklasın, dua bulmasın. Milletimizni evi babalarımız bizge hat ikitirip zittirgen. Bizden sonra bu milletimiz yaşasın, mengilik bulsun, güzel eserler tudursun. Bizim balalarımız, unuklarımız gelir buğunda şu şekilde söyleşsin, şu şehirlerge tizlenip duasın bulsun. Milletimiz vakitli bulsun. Rahmet sizge. Hazır sözümüzü Tatar İçtimai Ucdagi reisi Fariz Zakiyev'e verelim. Sanın hazır kızınca boş kilesi var şu an. Cemaat, assalamu alaikum. Bayram bilen sizni, Gaza bayram bilen bu kanun turunda söyleyeyim de kısmına. Bu kanunun ismi «Внесение изменений закона об образовании» номер 438-863. Ол kanun bir yoktu bitkine, anda birneçe abzas qana. Ama lakin bir korkunç çünkü anda şuluk добровольность деген сөз бар, ерікті деген сөз бар, ерікті оқу деген сөз бар. Неге bu kanun неге bu kanun ғамәлден шығарылуға тиіс жамағат? Ол ғұмумен қаралмасқа тиіс дәулет думысында. Çünkü ол біріншіден 2004 жылда қабыл етілген Конституция Mahkemesi'nin kararına karşı келе. Өзіңіз білесіңіз, ол karar негізінде biz оқытайдық татар тілін һәм рус тілін шул bir тигез рәвештә оқытайдық. Һәм әмма безнең Газдуманың депутатлары, алар әлбәттә bilmiyorlar. Biz onu bilirler diyiz. Hemen bizim Gazdom deputatları konstitusiyonu bilmiyorlar. Hem konstitusiya mahkemesinde bilmiyorlar. Ama konstitusiya mahkemesinde çıkan kanun cemaat o mengilikte, onu bir kimde özgürlükte de almıyor, hem bir kimde onu hemelden çıkara almıyor. Şuna göre bizim negizli bir şu 2004 yılının noyabrında çıkan Konstitusiya mahkemesinin kararı. Şulay bizim negizli biz cemaat bizning ishonish, bizning konstitutsiyaning 8 maddasi Tatarstanda ikki davlat tili tegiz huquqli Tatar ham rus tillari ham shu madda negizida bizning maktablarda mana 17 yilning kuzini xatli bizning Tatar tili o'qitiladi. Bizning talab nima hozir? Qaytarığa mecburi okutunu Tatarstan mekteplerine emne bu kirgen korkunç kanun ülgüsün hemelden çıkarığa hemen yok etirge. Bunu kim buldu alacağım? Elbette Moskov'daki devlet duması tınlamayındı bizim bu mitingde sözlerine. Ol tınlıyı, ne kim tınlıyor? Ol tınlıyı bizim deputatlarına, bizim 15 deputat var. Bizim Gazduma'da 15 deputat var. Onlar her birisi şu günlerde müracaat iterek deyiş Volodin'ga. Ol Gazduma'nın reisi müracaat iterek deyiş bu kanun ülgüsünün hemelden çıkarığa onu kabul etmezke deyip. Hem şulay yok. Bizning şanışımız bizning devlet şurasında. Elbette
Оларны обращение кабул иттилер. Обращение кабул иттилер алар Володинга. Әмма ләкин анда әйтелгән, анда нәрсә әйтелгән? Внесение данного законопроекта на рассмотрение Государственной Думы и Федерального собрания Российской Федерации должно предшествовать обсуждению в республиках и автономиях Российской Федерации. Әлбәттә, бу җәмәгать буш сүз инде бу. Языга кирәк, гамәлдән чыгарырга бу канунны дип, шул вакытта ул үтемле булыр. Ә бу буш сүз, бу дөресен әйткәндә бу имитация көрәшнең имитациясе бу. Шуңа күрә безнең таләп шундый. Безнең дәүләт шурасы мөрәҗәгать итәргә тиеш Путинга һәм Володинга менә мин әйткән дәлилләрне китереп, biz bu kanun ülgüsün gămelden çıkarırga bu kanun ülgüsü yokka çıkarırga diyor cemaat. Mine şula cemaat. Bu halitliğe diyor şu ayda indi. Çünkü 6 iyulga hatligine kabul itile takdimler. Şundan sonra yol küzüye küçülecek, hem küz günü indi kabulda itilecek, gămelden çıkmasa. Çünkü bütün kürəş aldı, 6 iyulga hatlı biz kürəşəcək, biz bu korkunç kanunu yokka çıkarı için. Maşallah cemaat. Rahmet. Hazır sözünü Kırkayla ve Zeydullah'a veremiz. Hayırlı iş, hürmetli arkadaşlar. Ondan nerse etsen de siz barınızda anlıyorsunuz, barınızda anlıyor. Bizim indi vazgeyetten indi helde kalganını. Fevzi yapamına cintiklep siledi. Şundan da sıngı 15 yılda biz barlık bu 90'lı yıllardaki kazanışlarına yoğalta varız. Akırın. 7. yılda 209. zakonga düzeltmeler kırtıldı. Etnik komponentini alıp taşladılar. Biz ağız yumup kaldık. Ondan sonra tağın. Bunun elbette mantığı, neticesi mantığı ahırı milli respublikalarını yukka çıkarı bilen tamamlanacak. Eğer de biz üst yüzümüzü eğitmesek, biz üst yüzümüzü bir eğitirge altıqıp durmuyoruz. Bilmem nersedir o. Bugün benim de belki ne kişiler de uylağanıyım. Çünkü içinde canı bulgan her kim anlıyor. Bizden bütün şigelerge vurun kalmadı. Bizim artta utkun. Şuna göre eğer de biz üst yüzümüzü eğitmesek, ben indi eğitmeyim ki gezerimlegen Ermenistan'ı iske geçirdi Fevzi Hanım. Ermeniler anda bütün kaynar kanlı Kafkas halkları gibi biz elbette girilip uramlarga çıkartıran halk tügel. Lakin bunda gelirge mümkün idi. Ben yüzümüzden kalemdeşlerge bir işe kişiye sıldıradım baradım. Onların kaysı Ferengalı'na gitken, kaysısı ağılında, kaysısı belki kintirişini şatmagandır. Lakin bir dişisi tügül gelirge bulaydı. Bir vakitte Hadirkin'de şulay bir kişiye sıldıratkan idim. Yağmur yoğa bitti. Meyetim, eli yağmur günü yoğa. Bu vakitte bizim babaylar şehrini, ilini, devletini saklap sıkışkanda kutlar yoğan. Alır bit kaçıp kalmaganlar. Mine Nikonu feytte Megarif Duma'nın Megarif boyunca komitet reisi Moğoltus'un bilesiz barızda. Ola etti şu zakon proyektin yaklap müracaatlar, hatlar kübrek kiredi. Karşı hatlar bizden azırak kireyken. Bilmeyim ama şanı bulamay, o indi babasından o kaldırga erengen. Lakin şundan da bizim halkın bir taraflığı belki korkaklığı da geçirin batırın tuğur bikindi. Çok diyoruz. Çünkü korku bizge oldu Stalin vaktinden genetik yaktan kanga singen göresin. Lakin bunda korku bilen bir kayda barıp olmayı. Bu men hakimiyet kişiler alıp kişiliğine tanıyorlar. Eğer bizim halk kişilik olsa bir günde bizim milli turmuşumuzga tıkşılmasın. Şundan da Fevzi Hanım sanap gitti bilen bu yugaltılar, bu bir her kimnin gereği aşağı öte. Lakin küp kişi göresin
әйтүгенә түгел, хәтта бергә җыелырга да курка. Бұл куркуны безгә әлбәттә аңардан арыну тиз генә булмас, ләкин һәрберебез менә монда килгән һәр кеше үзен бер унлап кешегә тора дип уйласа, уйласын, һәм бу шулай да. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Әлбәттә, монда теге зарланып, яламсырап утырудан, басып торудан файда юк. Biz әлбәттә өмет белән яшибез, без гомер буе шушы өметтән аерылмадык, чөнки татар халкы әйткән дә бит, җаны бар, өмете бар дип, чыкмаган җанда өмет бар дигән. Шуңа күрә әле безнең җаныбыз чыкмаган. Тагын бер сүз әйтәм. Менә шушы законопроектка каршы әлбәттә менә имзалар җыю да бара. Ләкин бер нәрсә бар. Минләгән имза җыеп бер мөрәҗәгать җибәргәнче, һәрберебез үз имзасы белән берәр мең мөрәҗәгать анда җибәрсәк, ул әлбәттә нәтиҗәлерәк булыр иде. Монда безнең без шундый шартларга куып кертелгән, без үзебезнең телебезне теләнеп йөрибез. Ул бит инде гадәти мәдәни илләрдә менә Европа диләр алар, Мәскәү диләр, хакимиятләр, политологлар һәм барысы да Европага караган, без Европа иле дип алар. Ләкин бит Европада без беләбез, анда һәрбер илдә һәр халыкның үзенең укырга үз телендә, үз мәдәниятын өйрәнергә хукукы бар. Аз санлы халыкларның аларның конвенциясы бар. Бу нине шул конвенция безнең дәүләт думасы һаман да әле расламаган. Чөнки ачыктан ачык ул бит инде йөзәр елларда, гасырлар буе килә. Безнең халыкны акырын-акырын урыслаштырып һәм сыңыннан христианлаштырып бетерергә җыеналар. Моның төп максаты шул. Һәм безнең әгәр дә милли республикалар, Татарстанны юкка чыгаралар икән, монда гади халыкка түгел, әлбәттә җитәкчеләр дә уйларга тиеш. Чөнки әгәр дә республика үзгәреп губернага әйләнә икән, аны элитасы да үзгәрәчәк шунда ул. Аларның да менә ул хәзерге җитәкчеләрнең беркемгә дә кирәк калмаячак. Алар әлбәттә менә Фәүзия ханым әйтте, күрәсең әзген аларның да уена менә шундый кан төшкәндер. Мин әлбәттә аларны теге безнең тел өчен, милләт язмышы өчен борчыла дип уйламыйм. Үзләренең урыннары өчен борчысыннар иде. Инде шигырь язучы буларак микрофон алдына баскан икән, бераз оптимистиграк шигырь сөйләмәкче булам, сезгә шигырь укымакчы булам. Чөнки әйтәм бит, зарланудан һәм бер-беребезгә ташланудан ул гаепле иде, теге гаепле диюгә караганда, biz һәрберебез уйларга тиеш. Без үзебез, мин үзем нәрсә эшләдем? Менә шушы безнең мәгариф өчен, милли мәгариф өчен, милли мәдәният өчен, милли яшәеш өчен. Менә безнең 19-нчы гасыр шагыйре Акмулла шундый юллар язган булган. Илең болгар булса булсын, илне болгар булмасын. Илем, син һаман шу, biz шу, ул чактыда заман булганган, Алтын Урда, болгар, аваз килә бик еракта калган еллардан, сыны каткан сыңар манарадан, яңа азан гүя яңгырый. Туган җиребездән сихәт алган тамыр исән, нәсел тамыры. Шытып чыктык тагын үлән сыман, келәч тамнар белән юандык, буразналар ярдык, йортлар салдык, тамыр тирән безнең иманнык. Күтәрелде кабат манаралар, яңгырады азан, өр-яңа, мәйданнарга чыктык, сәлге тотып, без яшәргә килдек дөньяга. Аяк тиде болгар туфрагына, борынгыдан калган эзләргә, biz тезләндек монда, чын мөселман, тик сәҗдәдә генә тезләнә. Biz тезләндек Аллаһ каршысында, bir ил булып аннан калыктык, халык булып янә чыктык юлга, тамыр тирән безнең иманнык. Булса булсын юллар сигәлтәле, исемебез барыр югары, татар иле, яптыртып тор зинһар,
Biz ötesi Yarap yıllarına. Rahmet. Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге бүләк иясе Нуркай Зайдулла. Так, хәзер без сүзне татарлардан да, күпчелек татарлардан ныграк безнең телебез өчен көрәшеп йөрүче Сонсы мәктәбе җитәкчесе, директоры Павел Шмаковка бирәбез. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне кажется, очень важно, чтобы вот то, что сейчас происходит, а происходит на самом деле много всего нехорошего вокруг, все это знаете, что не поссорили русских и татар. На самом деле это одна из целей. Я думаю, вы прекрасно понимаете историю крымско-татарского народа и многих других. Это самая страшная вещь, которая может произойти. Вы знаете, мне кажется, что в каждом народе есть достаточно героев и достаточно подлецов. Вот как среди русских есть люди, которые не хотят дружбы между нашими народами, так, я думаю, и среди татар они есть. И вот очень важно, чтобы вот не дать этим людям поссорить нас. Потому что там наверху это очень удобно. Удобно управлять разделенными людьми. Очень удобно управлять людьми, которые между собой ссорятся. И поэтому, мне кажется, очень важно, чтобы вот те из вас, кто слышит, я надеюсь, что многие слышат, чтобы вы приходили, вот, когда мы говорим о законе образования, об изменении закона образования, надо приходить в школы, то есть надо разговаривать с детьми. Вот я очень благодарен Фариду Абызакиеву, который буквально вот сегодня у нас воскресенье, в четверг был у нас в школе. Я его пригласил с тем, чтобы он поговорил с детьми. И мне кажется, это чрезвычайно важно, чтобы не только вы между собой говорили, вы и так все понимаете, вы и так все знаете, здесь собираются люди, которые активны. Мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы это выходило за пределы вот таких парков, за пределы таких митингов. Знаете, есть много разных способов решить языковой вопрос. Вот я вот приведу один маленький пример. Я не говорю, что надо решать так. Я говорю, что есть много разных способов. И дело не в способе, а дело в том, чтобы русские и татары на земле Татарстана жили мирно. Я приведу маленький пример. У меня дочка учится частично в Финляндии, частично в России. И поэтому я хорошо понимаю систему образования Финляндии. Опять, я не говорю, что Финляндия это прекрасный пример. Я просто хочу привести пример, как там для 6% шведов создали условия, когда их язык знает вся Финляндия. Там дети в первом классе учат первый язык, финны, финский, шведы, шведский. В третьем классе они выбирают добровольно любой язык. В пятом классе они выбирают уже третий язык, добровольный, какой хотят. В седьмом классе они выбирают следующий, уже четвертый язык, добровольный, какой хотят. Если это финские дети, то один из этих трех языков обязательно шведский. В итоге все финские дети знают шведский язык. Дальше, если это шведские дети, живущие в Финляндии, то они точно так же выбирают 3 языка по очереди в разное время. Если ты если фин любит шведский язык, он выбирает его в 3 классе, учит его много лет. Если он его не очень любит, он все равно выбирает его в 7 классе, учит его 3 года. В итоге весь народ знает эти языки. Я не говорю, что это пример. Я говорю, что есть много разных способов решить проблему. То есть споры, которые были вот некоторое время назад, нужно там 2 часа обязательных, 3 часа обязательных. Не в этом дело. Важно, чтобы это было обязательно. Сколько часов, об этом можно договариваться. Чрезвычайно важно, чтобы татарский язык не был на положении изгоя, чтобы он не был на положении хуже иностранного языка. Вы прекрасно знаете, что даже если ты влюблен в литературу, все равно все учат математику у нас в школе. Даже если ты ходишь в спортивную секцию, все занимаются физкультурой, в том числе и те, которые перворазрядники по каким-то видам спорта. Так и татарский язык. На земле Татарстана должен быть обязательным. Вопрос сколько, как, это можно обсуждать в школах, можно обсуждать на митингах, можно обсуждать в газетах и в интернете. Но принципиально важно, чтобы статус татарского языка был высоким. Вот это чрезвычайно важно. Вот я помню, когда вы, наверное, знаете немножко мою историю, я в 11 году сюда приехал, после того, как я в 2000 году когда-то выгнали из Казани. Я сюда приехал, я искал своей дочке учительницу татарского. Я долго ее искал, я искал ее, наверное, месяц. Но я нашел, я очень благодарен Гузеле Юнусовне Сабигулиной, что когда моя дочка была в 3 классе, она моего ребенка влюбила в татарский язык. Девочка до 9 лет жила в Финляндии, она там родилась, она не знала ни слова по-татарски. И
Вот буквально через 2 года, третий класс была в третьем классе была вторая смена, она водила со мной на уроки в первую смену, и в итоге моя девочка слушала татарское радио, пела татарские песни. А вот потом произошло, что происходит со многими людьми в республике. В 5 классе ей не повезло с учительницей татарского. И в итоге моя девочка стала хуже говорить по-татарски вот в 7 классе, чем говорила в 4. Она в 7 классе пришла в мою школу «Солнце». Здесь мы поднимаем культуру. У меня, вы знаете, наверное, что школа «Солнце» является одной из очень немногих, или даже единственной школы, где татарский язык хранил реально в прежних объемах. Разумеется, там, зачем нам нужно были эти суды, вот мы сейчас судим с прокуратурой. Ближайший суд, я приглашаю тех, кто может прийти 23 числа, в 9:30 Московский районный суд правосудия, дом 2, где будет обсуждаться вопрос о штрафах, которые наложили на меня за то, что мы преподаем татарский язык. То есть вот туда можно прийти. Зачем мы все это делаем? Мы это делаем в частности за тем, чтобы можно было спокойно сделать все не в середине года, не увольнять учителей в ноябре, не выкидывать учителей на улицу. Ведь кто прежде всего, даже если встать на точку зрения, которая от ваших оппонентов, что может что-то не выполняют федеральные законы, даже если это было бы так, то в любом случае, кто в первую очередь несет за это ответственность? За это несет ответственность прокуратура Республики Татарстан и Рособорнадзор. Вот кто должен был увольняться в первую очередь. Вот кому должны даваться выговоры, а не учительницам татарского, которые ни в чем не виноваты. Я помню, как нас собрали 15 октября директоров школ и дали дорожную карту, в каком порядке нужно увольнять учителей татарского языка. Там вот провести собрания, я знаю, как проводили собрания в других школах. То есть в итоге на этих собраниях русские ругались с татарами. То есть ты татарин запишешь, ты будешь учить татарский, ты русский запишешь, ты будешь учить русский, а что делать в межнациональных бараках, вообще непонятно, какой язык купить. И в итоге люди ругались. Вот моя главная цель во всем вот этом, чтобы люди не ругались. И вот все эти суды, которые у нас проходили, сделали возможным в нашей школе постепенно, не спеша, вот за эти полгода увеличить количество русского языка. Хотя вы опять же все знаете, что Татарстан, при том, что количество русского языка было немножко меньше, чем в других регионах, Татарстан был на 3-м месте по ЕГЭ, по русскому языку, среди всех 80 с лишним регионов России. Это потому, что билингвизм – это очень полезная вещь. Когда ребенок изучает 2 языка, 3 языка, 4 языка, ему намного легче учить каждый из этих языков. И это чрезвычайно важно. То есть, вот я хотел еще раз сказать спасибо, что вы пытаетесь все это делать. Я единственное, что прошу, обратите внимание, чтобы вот вокруг вас никогда не ругались русские с татарами. Потому что, к сожалению, вот очень легко разбудить зверя вот в обычных нормальных людях. Все вы знаете историю Нагорного Карабаха. Все вы читаете, что происходит на Украине. То есть настолько легко крайним людям повести с собой людей, которые в чем-то сомневаются, и начинаются войны, начинаются скандалы. Это худшее, что может произойти. Татарстан один из тех регионов, где, вот, может быть, национальная черта татар, что все постепенно как-то решается мирно. Это вот трудно решается, медленно решается, но мне очень хочется верить, что вот все, что вот сейчас происходит, пройдет месяц, пройдет полгода, пройдет год, пройдет 2, но в любом случае это все решится мирно, и на земле Татарстан татарский язык будет цвести, что многие люди будут говорить и петь песни по-татарски. Спасибо большое. Sözlerimizge amin deyesi kele. Rahmat Pavel Shmakovga, aның kebek direktorlar Татарстанның һәр мәктәбендә булса, безнең ситуация бәлки яхшы якка тизрәк үзгәрер иде. Инде сүзне Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге бүләк иясе, язучы Вахит Имамовка бирәбез. Hayırlı kış, hürmetli milletteşler. Elbette bunda gelgende kömölümü titip gelgenidir. Halk bugün indi kömöl jeyler. Indi biz yazganlar, biz söylegenler, bizning agitatsiya halkka izrep ötüp bergendir. Olar uyangandır, hem bizning milletni koyup berganini anlaylardır. Kızganış Tatar haman gündem, haman vakit, şunsu bägirge diýer. Gerçi bizning milletga hüjum, hem bizning tilge hüjum, bu mine başlanan aýbyr tugul. Şunso gajeplendire. 1870 ýylda Padşah Aleksandr II Tatar medreselerine Orus okutuşçuları kirtirge. Hem Orus okutuşçuları
Урыс тілін оқыта башларға деп фәрман шығарғаш, указ шығарғаш, біздің Татарстан жерлігінде, Қазан губерниясында 100-ден артық мәдресе протест білдіріп, оқуны тоқтатқан. Бүгінгі күнде, міне шушы фақат солсы мәктәбінен генә, һәм аның директоры Павел Шмаковның гына біздің татар тілін жоқлап, протест білдіріп, һәм татар тілін оқытуны киметмейінше яшауы ғажапландыра. Қоя біздің оқытушылар, қоя біздің директорлар деп, нишләп бірсіне бір сөз әйтті деп шалпады. Һәм көпмегенә біз Николай патшаны Николай Кровавый деп сөктік. Ләкин ол біздің мәктәпләрдә татар телен факультативка калдыру, аны дәүләт хокугыннан алып ташлау дигән законнарын чыгармаган. Біз Сталинны палач дип сүгәргә яратабыз, ләкин палач Сталин безгә татар факультетлары ачып бирде. Сугыш вакытында 1944 елда. Ул безнең телне үзеп алмады. Конституциядә дип гап-гади язылган. Һәр надан аңларлык итеп. Россиядә бүтән телләрдә бер тигез, Россиядә бер генә телгә дә өстенлек бирелми дигән. Шуңа күрә безнең татар мәктәпләрен ябу, фақат рус теленә күчәргә маташу, конституцияны тупас бозу, безне икенче сортлы халыкка әйләндерү, безне кулга әйләндерү. Шушының өчен көрәш бу. Мин шуңа аптырыйм. Нишләп безнең бүгенге көндә Россия Думасында утырган 16 депутат ни сәбәпле анда барлыкка килгәннәрен аңламыйлар. Фәүзия ханым әйтмешли, әгәр дә 1990-91 елларда 20-50 мең кеше җыелган көрәшләр булмаган булса, һәм без республика статусын саклап калмаган булса, алар бүген депутат булып йөри алмас иде. Biz bit Sovet çağında üsken kişiler, Sovet çağında yaşayan kişiler. İska alırız. Sızsır Verhovni Sovet deputatında Tataristan'dan 16 deputatın soylanmana var idi mi? Tataristan'dan bir kuplasa 1-2-3 deputat soylanadır. Onda da Törve sekreter Abkavun Parti mecburi rövüşte birer Rabushi zavoda yeki birer sıyır savuşu soylanadır. Olar hatta şu 16 deputat Meskavda oturgan, hem 450 min so'm akça alıp oturgan deputatlar. Şu milli hareket arkasında, sizin arkada, benim arkada, Fevzi arkasında, Muhammed Emin arkasında Meskavda oturganların alamılar. Men endi 100 topqir yazdım, 100 topqir шығыш yazadım. Bizning bir Sadri Maqsudining ko'laga senada turib 16 kishi. Sadri Maqsudi bit 100'den ortiq topqir шығыш yasab tribunalarga nishaqli tatarni ham tatar ma'arifini yo'qlab qolgan. Shul Sadri Maqsudi 1907 yilda ma'arif turida zakon qabul etganda erishgan, kurashgan tatar bolaları, Müslüman bolaları üst tuğan tilinde okurga tiyiş. Rus tili üsteme ders vekkene bulup, üsteme ders bulup buna oralaşırga öğrenme dersi bulup buna kirtile degen. Niye şu zakonunu, ol bir tel gamelden çıkmadı. Niye şu zakonunu iska almıyor diktatlar, niye olar bizden tuğan tilini solup taptay. Biz ikinci sortlu halk bulga tiyiş tügül. Biz zamanında bişer olşar hanlık tutkan. Donumuz bilen bütün dünyaya tanılgan millet. Rossiyada ikigine millet devlet tutkan Rus hem Tatar. Men Rusqa qaraganda kimrek, men Rusqa qaraganda garibrek, Rusqa qaraganda nadanroq kishi tugul. Şuna göre men o'z huquqimni saqlarga tiyish. Ana bütün Tatar saqlarga tiyish. Shunday qarashda tursagina biz o'zimizni yo'qlab qolamiz. Bizning chegaralarga ortda o'rin yo'q. Bizne kilesi bu mafu etmeyecek. Bugün güreş bizge tapşırıldı. Ortka çekerlerge hakkımız yok. Biz yaşarge haklı millet. Rahmet. Rahmet Vakit abi. Şimdi sözünü Lebip Liron'a tapşırabız. Lebip Liron başkalardan ayırmalı olarak çok degene özünün unutların biriga alıp kelgen, onlardan örnek alıp şulay her birigiz işlese bizning bugungi
халык саны күпкә күбрәк булыр иде. Мен инде мондай ялкынлы чыгышлардан соң әллә ни әйтә алмам да кебек. Ләкин менә Фәнил Гыйләҗев әйтеп китмешли, 90-нчы елларда, 91-нчы елларда безнең Рабит Батулла ике малайын сөйләп Бирек мәйданнарына килә торган иде. Бүген менә Нурбак белән Байбулатны инде сез бүтәнегез дә беләсез дидер. Мин менә шушы оныкларымның бугымнан килгәннәр икән, алар инде беренче генә килделәр түгел монда чыгараларга. Алар арасында да менә шул татарның милләтпәрвәр балалары чыкса иде дип йөрүем. Безнең көрәшче фидакарларыбыз булсыннар иде дип теләп йөрүем. Безнең бүген көндә чынлап та фидакарлар җитеп бетми. Мин менә Туфан Миннуллиннарны, Бер Касим абый Османовларны сагынып искә алам. Мин сүземне озынга сузмыйча bir şiir okuyayım. Ol Mir Kasim abi Osmanov'a bağışlanan şiir. Mir Kasim diye atalar. Seni bizge Xudoy jibergendir, hem aytgandir. Yaşa Mir Kasim. Misr, İran, Alman illerinin, Amerika, Madyar jirlerinin sen көрергә тиеш һәркайсын. Татарстан дигән илеңнең дә, мискин түгеллеген телеңнең дә син белергә тиеш. Башкаларга сеңдергә тиеш. Мир Касим, син белергә тиеш. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Укы Мир Касим, латин, гарәп, урыс язуында, энә белән куе казуында кирәк булыр сиңа һәркайсы." Тукай, Токташ, Кәрим, Тинчуриннар, ишек кагар сиңа төн шырыннан, кирәк булыр сиңа Исхакилар, терәк булыр сиңа Мир Касим, кирәк булыр сиңа. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Яз син Мир Касим, Толгалине, Кандалине калкыт, Мәрҗәнине, Атласине балкыт, яктыр әйдә татар дөньясын, кай милләтнең күңеле тарлыгында, киләчәккә өмет барлыгында син әйтергә тиеш, мөнбәрләрдән сүз әйтергә тиеш. Мир Касим, син әйтергә тиеш. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Сызлан Мир Касим, Дәште Кыпчак, Болгар, Алтын Урда, шәһри Казан, Газап ялкынында нинди булыр татар иртәсе, тетрәндереп шул чак сискәндереп, әрнү сыкрауларын хискә төреп, син җырларга тиеш шул җырларны, син зурларга тиеш. Мир Касим, син җырларга тиеш. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Казан Мир Касим, утта янмый калган кулъязмалар, хут алалмый ята елъязмалар, узалмыйча чырлар киртәсен, син тапканны килеп көтә булыр, синең юлда күпме киртә булыр. Син барырга тиеш, үткәннәргә юл ярырга тиеш. Мир Касим, син барырга тиеш. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Көрәш Мир Касим, бар киткадан барлап татарларны, бер икәнен әйтеп ватаннары, син якларга тиеш һәркайсын. Мухаҗирлар, Кытай, Төркстаны, хәтереңә мәңге беркет аны, син яуларга тиеш, ирек, хокук син дауларга тиеш. Мир Касим, син яуларга тиеш. Сине безгә Ходай җибәргәндер, һәм әйткәндер: "Яшә Мир Касим, һичбер кызганмыйча үз җаныңны, байрак итеп намус вөҗданыңны, туздыр әйдә дошман фиркасын. Ömrün буе халкын хакын хаклап, син яшәдең татар телен саклап, син яшисең һаман йөрәкләрдә, син яшисең һаман Мир Касим, син яшисең һаман." Безгә менә шундый Мир Касимнар кирәк. Рәхмәт. Шагыйрь Ләбиб Лерон. Рәхмәт. Инде безнең интернетта татар ата-аналары дигән төркем оешып киткән иде октябрь айларында ук. Хәзер сүзне шушы татар ата-аналары оешмасы вәкиле Илсия Әхмәтгалиевага бирәбез. Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Ата-аналар исеменнән һәм киләчәк
әле киләчәктә ата-аналар буласы яшьләребез исеменнән әйтеп китәсем килә. Без әлеге законопроектка шулай ук каршылык белдерәбез. Законопроектта ихтыяри дигән күзебезне томалый торган шундый сүз кулланыла. Кемнәрдер бәлкем әле аңлап та бетермиләрдер бу ихтыяри дигән сүзнең бу капчыкның эчендә нәрсә ятканын. Ихтыярыга телебезне калдыру ул инде күп милләтле Рәсәй халкыннан бер милләтне ясауга омтылу. Факультатив дәрәҗәгә дәресләребез калса балаларның ул киләчәктә без дәреслекләрне үз акчабызга бастырырга тиеш булабыз. Димәк, дәүләт үз хисабына дәреслекләр бастырмаячак. Дәүләт укытучыларны әзерләмәячәк. Һәм киләчәктә администрация укытучылар юк дип безгә тел өйрәтүдән рәхәтләнеп баш тартаячак. Факультативка дәресләребез калса, факультатив дәресләрендә балаларга билгеләр куелмый. Балаларга билгеләр куелмаса, аларның телне өйрәнүгә стимулы кими. Аларның мотивациялары калмый. Һәм шулай ук үзләре ата-аналар булган кешеләр дә моны беләләрдер. Балаларның гына түгел, әле күп ата-аналарның үзләренең милли аңнары зәгыйфлеге аркасында күп кенә балаларның ихтыяр кешедә дәресләр беткәннән соң яңадан җыелып, менә өстәмә дәресләргә барырга ихтыяр кешеләре дә җитмәячәк. Шуңа күрә нәтиҗәсендә нәрсә буласын, аны күбебез аңлыйлар инде, аңлыйбыз. Киләчәктә безнең менә башта рус мәктәпләреннән телебез бетер. Аннан соң татар журналистика факультеты беткән кебек, татар журналистика кафедрасы беткән кебек, филология факультеты юкка чыккан кебек, киләчәктә безнең татар мәктәпләре дә юкка чыгачак. Алар да ябылыр. Аннан соң безнең матбугатны, әдәбиятны укучы калмас. Соңыннан безнең театрларыбыз да юкка чыгачак. Булар барысы да менә шулай цепочка буенча киләчәк безнең. Һәм хөрмәтле милләттәшләр, бу көннәрне күрергә язмасын, ләкин нәчиттәге татарлар җыелып яшәгән төбәкләрдә эшнең шулайга борылып баруы безнең Рәсәй, безнең Татарстаныбыз, безнең республика статусын югалтса, без шуннан кулак калсак, киләчәктә бу чит төбәкләрдә яшәгән татарларның көннәре безгә дә килеп җитәчәк. Әмма ләкин менә бүгенге көндә әле безнең Рәсәй Федерациясының һәм Татарстан Республикасының конституциясе әлегә безнең якта. Шуңа күрә мин барлык ата-аналарны һәм барлык милләттәшләрне моңа каршы көрәшергә чакырам. Без моңа әле көрәшә калмасак, аннан соң инде безнең соңда була. Хөрмәтле милләттәшләр, без сезнең белән курыкмый көрәшергә тиешләр, чөнки конституция бу хукукларны безгә үзе бирә. Туган телдә уку, туган телдә имтиханнарны бирү ул безнең конституциядә безнең өчен гарантияләнгән. Шуңа күрә ата-бабаларыбыз бүгенге көнгә кадәр безнең байлыкларыбызны көрәшеп, тырышып, түкмичә безгә кадәр җиткергәннәр икән, безнең бүген бу байлыкларны югалтуны кырдан күзәтеп карап торырга хакыбыз юк. Киресенчә, без алар алдында бурычлы буны үтәргә. Һәм инде милли үзаң ул гаиләдән башлана. Әгәр дә ата-аналар моны балаларына сеңдермиләр икән, дөнья артыннан куып, акча артыннан куып, балаларга үзләренең вакытын бирмиләр икән, моның өстендә эшләмиләр икән, киләчәктә татар теле өчен көрәшүе кыенлашачак безнең үзебезгә дә. Шуңа күрә әйдәгез балаларыбызны хәлебездән килгән кадәр татар телендә үзебезнең рухыбызда тәрбияли торган балалар бакчаларына бирик. Татар мәктәпләренә бирик, татар дәресләренә йөрергә балаларыбызны өйрәтик. Һәм башка булган милләттәшләребезне көндә менә шушы милли җанлылыкка өндик. Хөрмәтле кунаклар, шуны әйтеп китәсе килә. Безнең менә смартфоннарга петициялар килеп, без аңа гына кул куеп, шуның белән генә чикләнмик. Ата-аналар һәм башкалар, әйдәгез бергәләшеп, активлашып,
активлыкны безгә һаман күрсәтергә кирәк. Бу бер генә көнлек көрәш тә түгел, бу бер айлык көрәш тә түгел. Бу инде күптәннән килгән күренеш. Шуңа күрә бергәләшеп татар ата-аналары дигән безнең ВКонтакте шифтләрендә төркемебез бар. Шул төркемгә кереп язылыгыз. Ул төркемдә хатлар җентекләп бирелеп бара. Шуларны иренмичә вакыт табып, анда адреслар күрсәтелгән, бар кешегә дә язып барып. Чөнки кемнәрдер инде әйтә, активистлар бар, алар эшли диләр. Активистлар гына бу көрәшне үзләре генә алып бетерә алмыйлар, алып барып бетерә алмыйлар. Без беребез дә кош балалары түгел, авызыбызга китереп безгә әзерне бирмиләр. Киресенчә безнең авызыбыздан бүген телебезне тартып алырга торалар. Шуңа күрә йоклап ятмыйк. Хәлебездән килгәннәрне депутатларга да мөрәҗәгать итеп әйтәсе килә. Ата-аналарга әйдәгез бергәләп көрәшик. Чөнки безнең киләчәк безнең кулларда. Рәхмәт olsun сезгә. Рәхмәт, чыннан да, әгәр дә син татар икән һәм синең балаларың бар икән, син аларның хокуклары өчен, аларның татар буларак тәрбияләнүе өчен көрәшергә тиеш. Инде митингны дәвам итәбез. Сүзне батыр җанлы җегетебез чит төбәктән, Тыва өлкәсеннән бирегә үзенең телен камилләштерергә, татар телен өйрәнергә һәм милләтебез өчен көрәшергә дип килгән Батырхан Әгъзамовка сүзне бирәсем килә. Һәм шуны да әйтеп үтәсе килә, биредә чыгыш ясаучылар төп темадан читләшмәсеннәр иде. Рәхмәт. Сәмсез милләттәшләр, мин Себердан, Тыва Республикадан, чөнки туган теле начар белә. Можно сказать, что в регионах за пределами республики уже очень мало кто говорит на родном языке, поэтому данный законопроект вообще может поставить насмерть существование нашего языка, а также существование других языков России. Ситуация в сфере нашего языка всегда была непростой, но этот законопроект фактически ставит крест на не только нашем языке, но и на всех других языках страны. Принятие этого сегодня власти республики возмущаются принятием этого законопроекта, хотя на самом деле все возмущения Милләттәшебезне гафу итәрсез, бераз борчыла да, комшый да, һава торышы да шулай тәэсир итәдер. Сүзне Нәҗибә апа Сафинага бирәсе килә. Рәхмәт итегез. Хөрмәтле милләттәшләр, рухи сугыш бара. Ә сугышта фронт сызыгы. Бер якта дошман, икенче якта дус. Хәтерендәдер, Фәүзиянең дә бер дәүләт телен кабул итәбез, авызда ике тел булмый дип мин 90-нчы елда әйткән идем. Инде Стахиров әйтә, юк инде рус теле булмый, рус теле булмый. Мин каршы түгел, әмма ләкин рус теле ул безнең туган телебез түгел. Рухи сугыш бара. Безнең халык бер вакытта да ханнарына каршы сугышмаган. Бүгенге рухи сугышта безнең шулай әсчелек булуыбыз нәкъ шуның белән бәйләнгән. Әлегәчә үзенең депутатларына, президентларына милләт күпмедер дәрәҗәдә ышану аркасында без шушы кадәр түбәнлеккә төштек. Безнең җитәкчеләребез, депутатларыбыз
şabatalı, yumuşlu totar rolünde kaldı. Bizge andı kirekmey. Ruhi suğuş var iken, demek bizden yetekçilerimiz en birinci alda frontun algı sızığında bulurga tiyir. Qaragız әле. Indi kaçanlardan beri 1990 yılda Başkırstan'dan qabat qayttım Kazan'a. Ne işim mi? Çünkü şu bir var bulgan kiskinligi bilen Başkırstan'da ul küterilip çıktı. Hatta meni milletimni ayırır bilir için bir klubga alıp kirip barmağımdan kanun aldılar. Klublarda kan aldılar. Men gördüm bütün narsani. Hem 90 yıldan başlap indi 28 yıl bürük narsani kışkıram. Milli megarif sistemaсын tuğan tilini saklamasak, milletni saklap alıp kalıp bulmayacak. Milletnin geleceğin bizim olda upqım tura değil. Bizim oldumuzda gelecek tura. Cemaat. Bizge 2 saat üçün tügül suğuş. Milli megarif sistemaсын koytarıp, tulısınca mekteplerde tuğan tilde okutunu koytarını talep ederge kirek. Hem qaragız әле, bugün çıkmaganlar kelmegenler dep tügül. Nişek bugün kelsinler çıksınlar, yaşlar mı? Qaragız әле, hatta mecburlar televizordan көрсөтөргө. Yuklap yatkan urunlarından 20'şer 30'ar yigitni Garip tilinde kitaplar tabılgan üçün güne türmelerge alıp gideler. Bugün benim bunda bir yoktaşım yok. Ne işim mi? Çünkü 2 enesin 12 yılga, ikisini 8 yılga türmege oturtup koydular Hizbut Tahrir'de gayıplep. 4 ile kişilerin. Onlar distelegen, onlar yüzlegen, onlar minlegen. Halk bik sizgir ol cemaat. Bugün min hatta biride bulmagan halklarını da gayıplemem. Min gayıpliyim. Şu haline programını Rusya'nın, Moskov'nun bütün bulgan siyasetin oldan bilgen kilir, halkka müracaat etmegen deputatlarını, halkka müracaat etmegen Megarif ministrin barısında gayıpliyim. Öz gayiplerin bilirge tiyişler olar. Hem bugünden halkka endeşirge tiyişler. Biz kavattan milli megarif sistemasını koytarırga, tuğan tilde okuturga, üniversitemizni koytarırga, Tatar bölüklerin kavattan açarga, Tatar jurnalistikasını kavat açarga, 30 yıl elekkine bulgan hali bizge, hatta koytarga tiyişmiz. Şulay dep endeşirge tiyişler halkka. Halk özünün hanlarının yetekçilerinin halk yağında ikenin ezgine duydu mu, maydanlarga sıymayacak. Bugün qaragız әле Kaşapov ot ida diye uğraşaydık. O gününden gününe kadar oturup kayıttı. Tataristan nerse işledi Kaşapov'unu koytarır için. Qaragız әле yuristlarını 80 bin pensiyasını alıp taşladılar mı? Taşladılar. Bir nerse şeyimine basıp dura. Benim de öldü. Ama lakin onun nişi ölgenin bir kim de bilmeyi. Ölü kurmagız uğraşkan iken deyip advokatını. Repressiyanın yona forması var. Bugün yazışçılarsa birbirine gereğisi. Mında bulurga tiyişiydi. Bugün nişe yüz yazışı var. Barısı da mekteplerde, kolektiflarda, zallarda, bütün jirde anlatı işleri alıp barıga tiyişler idi. Bizni kavattan Gayas İshakı şekilde bir kişiye kaldırıp Türkiye'ye kuup kavattan turguzurga oylıyorsunuz mu? Alay bulma cemaat. İshakı etken fakat tortkalaşuda tobarsın bakıtın degen. Ulgına da tügül cemaat. Millet hakına bulsa, kileşek hakına bulsa, şuuşup ulgenşi suğuşup ulgenin küpke artığırak. Min bugün Gayas İshakı'nın şuşu fakat tortkalaşuda tobarsın bakıtın ne degen şiirin, sözlerin epigraf etip alıp gelip sizge anlatmakçı buldum. Tortkalaşu bitse başka birisi de kalmay. Bizni mal uğruna koşaklar. Uzun tort olmagan yükke fakat yerip kine bara. Biz bugün de kul halinde. Ama lakin kullukның da көресің türlü formaları var. Şitke kuyup ütkenlerini kabat yaşamak buldum. Көңіліме şüphe ve şik men vesvesesi tuldu. Yalganlarım baş küterdi. Öğrüle biz deyip şınga 2-3 güne tügül küngül yarıldı unga.
Çitke koyup ötkenlerini yaşamak idim kabat. Canlı aldap bulamını tuktavsız suğa nabat. Ötkenlersiz gileşek yok. Jimiregine kurma. Yağlagan şiklerin busa şiginegine kurma. Can hem akıl tartkalaşa. Şikler şikliler indi. Darala kalsam bayranga. Şikler jitmiler indi. Canlı tutup durgan yürek tavuş bir eşitlikten senin de mini rencitmez kamil yaşta jitlikken salkın akıl sayrap dura indi yaşını kora başındaki şeşlerinin nişe bir tüge kora yürek tuktavsız söylüyor şunadır da tiz para indi mengülük üyüne tik kul birimi ara şuna ışanıp bulamı ümit şeytan iken şul soңғы suruşta da kişi ışanmışa gider şul akıl hükümü gel kırız yürek süyüge hiriz bular tuktavsız suğuşta emin esin yaşarga tırış bilgili suğuş finalı yürek tuktalıp kola üzün tınlamağın için akıl şulay üç ola akıl sen uçkan şağına eğer yaşasam jirde ul yaşav ulamı hem min ulmin mi bir de jir kişisi için akıl sen artık ayaktırsan şuna küp peygamberlerge kübret layıktırsan min elige küpte tügül bip os peygamberlikte kişirigiz mini küpler min buysunam yürekke milletimnin hisin akılın bar duygusun gileşegin qaytarуу için min şiiriyet bilen görüşecekmi? Rahmet siz. Rahmet Necip apa, endi bir necha gina chiqish qoldi, salqin bo'lib qaramasdan tuzigiz biroz. So'zni Tatar ijtimoiy o'zagi vakili G'anishan Nurahmatga beraman. Hayırlı kez qadriyatli oğullar. Bugün biz imperiyanın, Rusya imperiyasının 400-500 yılga yakın bizning xalqni, Tatar xalqın baskınçılık siyaseti alıp barganının bir şahidi bulup mana shunda basıp turabız. Basıp algandan birli Tatar xalqın yuqqaşıları siyaseti bara hem bugün de mana şunun indi en şunday faciai günlerine, şunday en hurlikli günlerine kelip jetdik. Dünyada bir imperiyada, bir ilde de şu halketi жүрген bir halkta da bir ilde bir imperial halk başkasına şu kadar siyaset alıp barmay. Angliya, Fransiya, Germaniya bütünüsü de özünün özü basıp algan yerlerine siyaset erik verdiler. Hazır göz aldına getiririz. Indiya'nı, Egipet'ni, bütün Indoneziyalarını, bütünüsü koloniya edildiler. Dünyada birden bir aldı kolonyal devlet, şu Rusya hem anın kolu, ilgari zamanında anın kolu bulgan Kıtay'da bizning Uygur halkı. Mana şunday siyaset eli de devam ete. Mana bunda bizni yazganlar, iptaşlar, bizni ko'z bo'yovi için ixtiyoriy o'qituv deb aytib o'rgatdi. İxtiyoriy tugul. Mana Rossiya Federatsiya Respublikalarının milli tillerini yok etu siyasetin to'xtatiriz deyerge kerak bunda. Çünkü bir mektepte, bir tilde, bir fende ixtiyoriy o'qitilmay. İxtiyoriy o'qitilmagach, agar da o isimlikten chiqib qolay ekanida, majburiy o'qituvdan, ol o'qituv to'xtatiladi degan so'z. Biz bunda har vaqt nishqarga tiyishmiz. Tatar ham boshqa millatlar xalqining o'qituv bag'arifin yo'qitini to'xtatiriz deb. Chunki mana bor bizda chiqamizda 2 soat yigitlar, azlak ko'zingizni ochig'iz bitimingizda prokuror bitishib 2 soat degan için bizning bunda davlat sovetini shunda предупреждение yasadi, kesati yasadi deb. Anda до 2 часов degan iptashlar. До 2 часов важно 1 soat bo'ladi. Şunu da Allah'a şunu da bizning tercüme etmiz. Biz siyaseti bizni hazırına sözümüzni boşlarga tiyişmiz. Konstitutsiyanın, Rossiyanın konstitutsiyasında hem federatif dogovorda, federatif kelişu bunu bir kim de niyet etilmegen
bu zamanında anlaytılgan мәгариф эшләрен республикалар үзәк белән килештереп хәл итәләр дип. Бunda федерациягә калдырылмаган, аны федерациянең хукукы юк. Федерация үзенең узурпатор булып, башкача сәясәтне алып барып, федераль государственный стандартларны кабул иткән. Федераль государственный стандарт ул законлы түгел. Шуның өчен без милли мәгарифне бастырып, үзебезнең университетыбызларны, мәктәпләребезне булдыру турында сүз алып барырга тиешбез. Бары тик шул федераль государственный стандарт дигән ул законлы түгел. Ул Россиянең конституциясына һәм федеративный шул килешүгә федеративный договор. Аны беркем дә отменять итмәде. Ул урында, үз көчендә Россиянең конституциясында бер нәрсә үзгәрмәде. Татарстан конституцияда 99 мәртәбә үзгәртеп Мәскәүнең буйрыгы буенча үзгәрсә, һәм шунда да шулай мәгарифне үзәк белән бергәләшеп, ике арада хәл итәргә тиеш дигән. Шулай булгач, икенче мәртәбә берегез дә иптәшләр, ихтыярый укытуны, добровольный, как сказать, посаклы дигән сүзне әйтмәгез. Һәм берегез мөрәҗәгатегездә дә. Менә хәзер интернетта да бөтен җирдә язып чыгалар. Менә ихтыярый укыту дип. Менә мин әле бер 10 көн генә менә шундый 4нче класста укыган баланың көндәлеген карадым. Җегетләр, август айында, сентябрь айында килгәндә, анда 6 сәгать урысча, 5 сәгать татар теле. Инде аннан соң хәзер октябрь айларында прокуратура кергәннән соң анда татар теле юк. Русский бар. И вдруг анда берәр сүз әйтәсендә родной язык дигәнне уйлап чыгардылар. Бу родной язык дигәне әллә кайчан законның об образовании кабул иткән вакытта русский и родные языки дигән иде ул. Шул узак тук мәкерле уйланылган. Родные языки, русский и родной язык дип калдырдылар да. Менә шул, менә хәзер мәктәптә родной язык дип ике атнага, 2 көн урысча укыталар. Менә без сораган 2 сәгатьне, алар хәзер 2 сәгать родной язык дип урысча укытып яталар. Хәзер менә кемегез әйтегез, берәрегез барып мәктәпкә караганы бармы? Родной язык дип нәрсә укытканнарын. Берегездән сораганнары бармы? Сез нинди телдә укырга телисез дип. Юк, берсе дә сорамыйлар. Сорамыйча тоталарда родной язык, русский язык 6 сәгать, родной язык 2 сәгать, русский тоже шулай. А на государственный язык да русский язык. Итте менә шуны әзрәк күз ачырга без монда хәзер сүз йөртергә тиешбез. Бары тик мәгарифне баштан аяк яңадан үзенә тургызу турында. Инде берегез дә икенче әйтмәгез. Добровольное изучение дип. Монда прекращение преподавания родного языка. Менә әкият сөйләмәгез җегетләр икенче. Менә кайда язсагыз да шул турда әйтегез. Менә инде шул турда менә мәдәни җомгада язып чыккан иде. Ирекле укыту алдау дип. Шул газетта язып чыккан, лотфен язып чыккан иде. Ул үзебезнең хәтер исендә булса, мәгариф шәһәр мәгариф бүлегенең эшләкчесе иде. Менә шуңа күрә тугыз иптәшләр инде менә сүз йөрткән вакытта менә мәгариф мәктәпкә һәм балалар бакчаларын татар телде. Нишләп ул мәктәпкә балалар бакчасын татар бирсен? Чөнки бөтен балалар татар мәктәпләре Ватык, Җимерек, бәләкәй генә детсадлардан эшләгән мәктәпләрдә нинди ата-ананы бирсен. Менә ничә ел элгәре 177-нче гимназияны мәктәпне ачкан вакытта Миңтимер әфәндегә без бардык, нәрсә җыелып, кайчан шундый татар мәктәбе ачасыз дип. 2 спорт залы бар, бассейны бар, һәм бөтен кабинетлар бар да бар. Менә киләсәсе шулай була диде. Без күпме җирдек, киләсе мәктәпне тагын 178-нче урысча ачып килдиләр. Һәм шул дәвам итә. Яхшы мәктәп Казанда тотып күрсәтерлек татар мәктәбе бармысың? Юк алар берсе дә. Чөнки татарга булса урын юк, акча юк, мөмкинчелек юк. Ә татарларда урысныкын ачып куялар. Аны әйтләр менә общеобразовательный телсез мәктәп юк. Общеобразовательный сүз урыс мәктәбе дигән сүз ул. Шуңа күрә җегетләр әйдәгез, без бөтен җирдә дә бары тик татар мәгарифен, милли мәгарифне баштан аяк
өзі республика хал етсін деп сөз қозғатуға тиіспіз. Рахмет ықтиярыңыз үшін. Şimdi hazır Ferit Zakiyev tarafından, Tatar İçtimai Güzagi Reis Ferit Zakiyev tarafından tüzülgen rezolütsiyini okuyup öterimiz. Onu bizge İlnar Garifullin okar. Hem sonundan Mingul Valiyev bilen birge Tuğan Tilciri bilen tamamlarız. Резолюция митингу в защиту татарского языка. 10 апреля 2018 года депутаты Госдумы Российской Федерации Аршинова, Николаев, Саралиев, Смолин, Строкова и другие внесли в Нижнюю палату парламента законопроект об изучении национальных языков Республики Российской Федерации. Законопроектом предлагается уточнить, что преподавание и изучение государственных языков Республики Российской Федерации осуществляется на добровольной основе не в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской Федерации. Говорится в пояснительной записке к этому законопроекту. Согласно предлагаемым поправкам, при выборе языка обучения и воспитания, изучаемого родного языка из числа языков народов России и государственных языков Республики России, мнение школьников и их родителей будет учитываться на основании письменных заявлений. Мы считаем, что законопроект грубо нарушает преамбулу Конституции Российской Федерации об общепризнанных принципах равноправия и самоопределения народов, а именно статья 1, 5, 68 и 72. Законопроект также грубо нарушает статью 8 Конституции Республики Татарстан, государственными языками, который гласит, что государственными языками Республики Татарстан являются равноправные татарский и русский языки. Изучение на добровольной основе означает фактическую отмену государственного статуса татарского языка, то есть статьи 8 Конституции Республики Татарстан. Государственный язык не может изучаться на добровольной основе. Отмену статьи 8 Конституции Республики Татарстан мы оцениваем как покушение на государственность Республики Татарстан. Законопроект противоречит также постановлению Конституционного суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 года, номер 16, который гласит: первое. Признать нормативное положение, устанавливающее, что татарский и русский языки как государственные языки Республики Татарстан в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального и среднего общепрофессионального образования изучается в равных объемах, не противоречащим Конституции Российской Федерации. Также напоминаем авторам законопроекта о том, что согласно Федеральному конституционному закону от 21 июля 1994 года о Конституционном суде Российской Федерации статья 79 гласит: решение Конституционного суда окончательно и не подлежит обжалованию. Напоминаем авторам законопроекта о том, что Конституция Российской Федерации является законом прямого действия, отменяя государственный статус языков национальных республик. Этот законопроект нарушает также статью 5, пункт 3 Конституции Российской Федерации, гласящую, что федеративное устройство Российской Федерации основано на равноправии и самоопределении народов Российской Федерации. Также этот законопроект лишает коренные народы, у которых нет самостоятельной системы образования, возможности изучения родных государственных языков и имеет элементы насильственной ассимиляции, что запрещено Декларацией Организации Объединенных Наций о правах коренных народов. Этот законопроект грубо нарушает основные положения Европейской хартии о региональных языках и языках меньшинств, которую Российская Федерация подписала в 2001 году. Мы, участники митинга, обращаемся к депутатам Государственной Думы. Уважаемые депутаты Аршинова, Николаев, Саралиев, Смолин, Строкова, Чернышов, Говорин, Боева, Севастьянова, Петров, Ревенко, Ищенко, Кобелев, Петров, Швидкин, Канаев, Колесникова, Гетте. Ваш законопроект нарушает постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 ноября 2004 года, грубо нарушает общепризнанные принципы равноправия и самоопределения народов, нарушает конституционное право коренных народов на государственность, нарушает принципы Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов и Европейской хартии региональных языков. Ваш законопроект может привести к разрушению традиционных отношений мира и добрососедства между народами Республики Татарстан. Во имя мира и согласия между народами, во имя сохранения принципов демократического федеративного правового государства требуем отозвать этот провокационный, антиконституционный, антинародный законопроект. Также мы обращаемся к депутатам Государственной Думы Российской Федерации от Республики Татарстан. Депутаты Бариев, Богуславский, Гадельшин, Гильмудинов, Зинмуров, Кагонина, Минкин, Павлов, Сибгатуллин, Сидякин, Фарахов, Хайров, Хайруллин, Хуснуллин, Чайка. Требуем, чтобы вы исполнили свой долг перед народом Татарстана, защитили татарский язык, государственность Республики Татарстан. Требуем, чтобы вы срочно обратились к председателю Госдумы Володину с предложением снять с рассмотрения конституционный законопроект. Требуем от председателя Думы
Российской Федерации Володин и депутатов Госдумы. Первый. Снять с рассмотрения законопроект номер 438-863 как провокационный, антиконституционный и направленный против государственности коренных народов в России. Второе. Внесение изменений в закон о языках народов Российской Федерации в части обеспечения статуса официальных языков Российской Федерации и государственных языков Республик Российской Федерации с обязательной публикацией федеральных нормативных правовых документов на этих языках. Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон об образовании в части обеспечения конституционного права граждан на получение среднего общего образования на родном языке. Внесение в ГОС в качестве ключевых компетенций в области родного языка государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Отмена положения о проведении итоговой аттестации учащихся средних общеобразовательных учреждений исключительно на русском языке. Внесение изменений и дополнений в Федеральный закон об образовании в части обеспечения конституционного права граждан на получение среднего полного общего образования на родном языке. И также срочно ратифицировать Европейскую хартию региональных языков и языков меньшинств. Также от председателей Госсовета Республики Татарстан Мухаммедшина и депутатов Госсовета Республики Татарстан. Скоро в Госсовет Республики Татарстан поступит на отзыв на законопроект номер 438-863. Требуем, чтобы вы дали отрицательный отзыв. Требуем, чтобы вы на сессии Госсовета 24 мая обратились к председателю Госдумы Володину с просьбой снять с рассмотрения антиконституционный законопроект. Принято на митинге 21 мая 2018 года. Резолюцияны поддерживаетесizmi, qabul etasizmi? 20 мая деген. В случае неприятия обратиться в Международный суд. Ey aldı 20-ші деп түзетірбіз. Олайса, біз енді бұл документні дәулет тілі болаrak Россия Федерациясында бірден бір qabul етілген тілде yazırga мәжбүр. В случае неисправления данных указанных в резолюции пунктов мы оставляем за собой право обратиться в Международный суд. Üstemeler, təqdimlər bulsa, sonra gelirsiz, müracaat ettiririz, uylarımız müracaat ettiririz. Şimdi әлгі şarаны şunun bilen yumgaklarımız, hazır birgeleşip bizimizin Tatar halkının milli gimnına eğlenip gitken tuvan til jırın jırlağı için sözünü Mingıl Valiyev'e veririz. Bu тоже депутаттар уйларбыз деп башлады. Хөрмәтле дуслар, туган тел ул безнең теге татарның хәле түгел. Аның әһәмияте шунда. Менә бу лозунг кебек, бөтен дөнья халкының, бөтен милләтләрнең телләрен сакларга кирәк, якларга кирәк дигән сүз бит бу. Чөнки кайсы телгә кушсаң да ул бит татар теле дигән сүз юк анда. Родной язык, святой язык, отца матери язык дип әйтелгән икән. Димәк, бүгенге митингта чыгыш ясаганнарның барысының фикерләрен хаклап, бу Рабит Батулла әйтмешли, мискин җыр түгел бу. Горур, батыр, маршабранный булырга тиеш, горурланып. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Dünyada күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Иңгелек бу тел белән әкәм ишекле йөрәген. Аннары төннәр буе әкәмгә сөйләгән. Onları dünler buya Kemzikeye silegen İtuğandır her vakitte Yerdemek birlensilen Keşküneden anlaşılgan Şotlığım kaygım benim Keşküneden anlaşılgan Şotlığım kaygım benim İtuğan til sinde bulgan İn elek kılgandığan Varlık ağır dil üzerine Hep kemen
Xudam etkemen kemine Xudam. Amin. İhtibarınız için rahmet. Rahmet birge jıyılışlarga, hemmegizge de bu jıyılışlarını, mitinglarını devam ettirge nasip bulsun. Şimdi futbol şampiyonatlarından sonra bu mitinglarını devam ettiririz. Bu vakitte indi kübrek kişi jıyılıp yakınlarınızı, tubanlarınızı, bağlarınızı alıp gelseniz idi. İhtibarınız için rahmet.